Ahari ukuganira n'abami ba gavumenti mu rukiko rubiri Hambuga Ruzegombora ya Bugambo mu district ya Rwampara, Justin Komugabo atebye obusasu bwe uko omushaija we Bemanya Richard amuruhize no kumutera obutosha kandi omubiri gwine bisyambatwa. Nkora buri kimwe cyone kikwetenga sibani nkora umunsi nshashura abana y'ishomero ebitoke biza ngo rutoke n'urweyi kare hakigere cyabahungiye no family ngambara mukuru we kikangu tubize mayanga we kaneye nakugikore cyakwenda kanangira ngutakuza kufa kansi gombye tujye cyobwanyita asigananye kandi takwenda ko umuzi takwenda gihe cyo wapfa kare natugunya kakwiheza buze toke byazo marwa yarga ecyo aturaza hera ara natutera nagira ngo atwire na yanga nabwo umwaga konka abana bene bahendera bamugaruizo muragehene yarokuturamu naje yatanko kurwana atachimara abana bimukanye cyo batakukura kare bona bajiro bishoboje emyendo batugine wakurumaraho mishoga abana kutera abana barana batagura bamweshegereza yanga agira ngo mpaka naje kumita kandi ikindi cya kabiri hate kinkuryama ngateka munonga no kwinge misiri y'abana banje nayakajitunda ekinkuteka mutiza kubihunjara nayakacukuza rero abaranwa bacyaro bakasiga warwo bakaguroboro ebichori kare buri kimwe cyone cyo beno mawuncho wasako yamba abana bawe okurugera hari Justin okuyeme honda n'ibyo tandika abana be babiri bakahunga barugumuka babura ahabwo magagwishebo hate na icyo undashanga mwaryamere ayira batera abana baguma bashobora umwana mukora kabara kumara imyaka 3 sitakamureba kumanya ngo akafoto turyaho yije hate nondisho bakabiri nawe yahereze ogwa kigera atkara gugumana dorabanisamo na uriya yabara hate bari abakuru bakabara baje hate tujyaho mukuru yaboneka yajatunye untura Kampala teze mbera niwe tingaze ne okushoka kwabo kwa feromo bali abandi nate onkabe ali abana bashatu akanda kasigazi mukuru wo kweze ajataka kana nyokanga twara nze katwara kashomese yamutwara mukuru we watwira umusigazi rw'umusine yakishatu namushashuje mitwara inshanze bali abandi abahansi kare mwene twire nitobana bo mumberezo na hata ituru kugambire ibinya mukazogwa yangi naryo wabo ngabana banje ntwire mbaberireho butwire bwona nagumisereze mbera zona hati kandi ni njyamanye buza kari kwije cyo yabiguza bari mu jubonka manya tuba mutagasiza mizigo ko naba manya baturgunya barara basitami bazayishimoti bine ntanda nteka munonga buriya babene bampunjera aho hati no bahunjera ariyo nagira ngo umutima nugurara gumwe hanikire ahabwa abana baba yasigere nyuma kugira ngo abana banje bate abakuru bakagenda kandi aba bato hati tubakuru kubasa kwetekera kandi hati kuba kweza genda basigaho batunga mu bonka kefuze mbe niyo n'abanisha ibembo yo kugira ngo anitara abana kare nyoni atakanisire nahungiza ganje ubase kumpereza nk'icupapa aricyo mwakubasa kumpereza mukampereza abana banje aba bakiri bato arukwehoza mu misho g'abami ba government Richard Bemanya orukugambwa kubana tuntu zo mu kazogu ayahakine biri kumugambwaho no kusitsigwe kintu kitukuba ntufa akazi mukinga kazo kumunanihisho bona mazina wazo kufa nese ubwa maraye tabukipi okurugera ha Richard obuzubu karugera hasumu Justin yatungire okuruguma mahande tarukumanywa kozi katandikirazo kozi yatandikirazo kamprogresi ya sumara naje yo ni waje muri ni okende naje kunaje muhire ke muri kuyaba kwirogire ije yanjye tesi muri kuri yanjye tesi ati yatikira to mwana cyase ati ngaje nemo so mwana yaje muri ya tantetse okay yamwetse kunaza mwa utawa Yesu majerata
amutera kwamutera uko wenyine mu ryari baje umukazi mwe muri esima cyakira agamba no mujati ndo mugatira twandi ujatinga bere kwisha umukazi abatumanda jirata agenda hatabonye kuza simukira umuntu hatse egiye gutera une konka ekizibu cyona twakirebere umushijo gw'incanika nemfuye takwenda umukazi akwate isimu uriya yamugira ati nabo n'umurano kante isimu katerera ko mama kabuzo kundire nabwe n'umushango nyoke nyine wabira ruhabiri na munana umushijo gw'emparano yanyine hato kaje basa yino wagambire bareki yino wagambire atwe angera nakora cyagombora ubwo nanye kabanyizire nyine mishango yanje nke yandetera izuba nkatabo kubarko twahurure shonga zo mushisho hati areke kuteganisa abantu agambe cyenyine cyakwenda ningakore ndabakore cyamugora owe gombora yabugamba nagira ngo natunge imishango y'imhondano yo mu mwaka y'ukwika 20 buri kwezi kandi yinje neba neretwa abakazi sente mpango rero kukira kwija omu ofisi ahabwe imishango y'amaka n'abakazi ekikurete cyo niki abakazi hati nubo bakusigara umukano bakora gutya umushija kija ayenda kiriminga ubwanyineka urutaro rutandaka kiretera abakazi majority baba oppressed ninga shobanyigwa so abakazi bingi nubo kushanga nibija kwetombwita kandi nubo kufaha abana Bwanyuma ya Justin kwirukangira mu bamaka polisi ekakwatiba kandi atwire mu kadukuru ka polisi kandi bwanyuma y'urukiko polisi mugarurira umucyome gasha kwa Suzanne Charles Sima